Ngelius ngau ya ke jempule ke pemerintah resmi. Jempule ke benengkong bakumnu ublei upenpau ya ledi omdei ha ke eryong ke erngit omdei hau jumai omdei hau perthat henrei ha kal ke bajajai ublei upenpau yang ni omdei ben penting ben siiri ni henrei ublei penpau ya ledi ban ong bangadon hang ni rengkat bat hi wat syepti ngui ya kijing lumar jong ke em ke jengi hagi long ye ke long sen ke jengi hagi imlang ke salam ke jengi hagi sensyar ke khadar ke jengi hagi long jong ke jengi syun ye pen kamtam ke magadon menta hapo manipur sisya ngibu ke jing keli lagi syai kini kot ngimyo ke jibam Henry ilaban ong ba kini kidei si benta kita ki ariok erngit kiba hage jimpuli ke benengkong lapuli nang kitab jong siim ba kumno u Elijah haba ulap het na kajing betong ban penyap u namaru giang hage sisya Henry ublei upenpau uang watin Tik kumba kata ke eryong kalawan hau Petrus kadba u Petrus dokpek yau Yesu ulala te banyai hagaduriau ulaya ya ka Henry haba ulam hai pat ya ke eryong erngit lo i ke jingat pelung ulangam Barulah perta kotrai ngalayap tuyarap. Tika dege tu ini hagi por bagi don sibun ki lagi kendrum kendram. Haga imlang salang kejengi kejibom suk. Syai ngin pai syau Jisu long haga gospel kat kumu Yohanes kalnong bakat saw kat marpun yau. Kajing suk na ayat ki ke baai ke perthei wat puslai wat syeptin kajing suk ai ki ke baai ke perthei wat puslai wat syeptin uji su bun sien hadien baulabi padru ula ong bun sien hadi apostol mari tu badon lang balai diwan kini kijing kulmar jemot balai diwan kini kijing atatin pe yana ngadai uji su ngamdei karangai nei Jisu akalom dok kalom senang kajin suk ayat ki om ke baai ke perthei ula persat halor jongki nila puli naga gospel ke Yohanes kalnom ke baar peo baula persat halor jongki ulong tuk diang dia mensim bokoi yagi pop jono bapi mam lama yagi pop jono bapi pensa la pensa Panyo sisay kata ke jinsuk kadehi ka jima piti wepan. Ngilius ngau naga jipuli ke benengkong haga bau Elijah ula poyo horep aulum jublei ula lei sa kata ke ke krem ban sabit namarwa syabes bethong ha ka Jezebel kabadi kas lok jong wahab usim Wala shim ya ka jimani blay yaki ya ka blay thao. Blay wala penpau buyat hajan jong Elijah na ta krem kal ba alersan ke bajur kalawan jenrat ilum ba kalapan pait lem khot nang khai mau siang hakmi hakmat jong utrai Henry utrai jom don hakaler badhadien kaler lawan sau jumai Henry utrai jemdon hau jumai hadien jumai lawan kading Henry utrai seladon hakata kading ban hadien kading lawan kading sawa kabajam jai abau Elijah uliyus neu yaka ulatap yela kakmat da kecengkup jembu bedulambi nang tan kakrem badole yeng khmat ka krem habau lo yomat ni keci jemu blai takal bakasur ke bajam jai
kababayu sisya uju try ungkwa ini bagi penengkam ni ka force ni ka violence kanagi penengkam ni kijing jajai kan mau halagi ngasem kam day ta kijing hala ka jamci bakin job lada pi mi pa yun lani ulok ya kalok kam day kijing raksur kijing perta ta kijing kerkai handai lagi dien di bajajai kum taru habede bagi imlang masalah tien ke bajajai tien bajajai kadang kadang ti cukup le tien cukup le loong ru dau yesaya na tu lupa ngetrang ke jinsuk kata ke jinsuk haba kapor kasawan hagaba ula basa badi pun belang tien yak yalang ngiduai na bercakap kapor hagaba usai po ala dai kunung ile klong ni kata kliu juru usai po unam pu re musong tipski habaga tingim bat kamasi kinya bam lang kim tresho banya bam iwe pat laong hi da prophet Isaya berkata ka sa urlong baragaba enam hikai syo banya letma yagisum bat ki wailam en sa syo yaki bat perklarasi namar kapor jong kecing paha kapor jong kecing suk kawan habadon por ban rep ban riang ngalios nyo ini isgi lama ka YouTube bagitu kibadon hapo ka vali jong ka Manipur kimnut ban litrei ha kalengkha namar balai namar ba na lom ke sasiat daga ke suloi tigimnut ban rep riang Diklepep Manipur Hamadon kata kecing isun Om don kapor ani don kecing ma wan berdebat yang tina kene daw kano ke yeng kasem kabadon kecing suk wala daga dei bentuk tamru henrei kadon kecing pahu kerhai henrei kano ke yeng kasem kabadu spa hadu kata-kata ban kabadon daga daki hautli ki kali daki hajar ekar khandeu daki buntulah kesiar daga bank account pas ngai hendai dalam don begin suk kata begin kesem kedai kebat tam ngide ban pram ni begin suk ngide ban pram kam ni kidenti jong begin suk hak ke dei ke chungi ban jisu hikai kata loong aga gospel pemanta keski ba hadin ba Petrus ulah perta dekat sur bajam habaulah ngam celop putrai tu rapinga sisundon tien mir thok sisundon ulah kener ya kekti bad ulah bad yu hi kini long kejilong julai ulah omru ya ketin tembau prophet Isaya alnong bahasa kuwe rekod ke basyih heu berhalai tegum tawat ti na bang adon rengkat bat pi wat khau na bang along ublei jong pi ngan kan tham yi pi ngan shan bor yi pi bangan penjob yi pi da kakti kamon janga na bang mangau trai ublei jong pi ngabat yi pi na kakti kamon jong pi wat ti ngan yai ban kan bat pi te kini kitien ke bu Jisu lale ya kini kijing le bu Jisu le ya Petrus ulah keneri lagi kiti ulah badu badu angru ini kecil, pi warit kecingek, balai pi artatil, bacisya, habau Jisu ulah siem yu hakalin, ila kiulah hakalin, kal kalasange, begitu kibadon hakalin, kila mande yu ki angru dacisya. Melong ukun cukup lei. Kajing itu jengi yang Jisu bau dia ukun cukup lei. Bau laban dia lut kiai barok. Balaban penjajah ki eryong mengdei tak kajing long cukup mariang. Ada ki eryong jom kajing long bersih jengi. Tu kurat punya rapi ni. Bangat kan iye ju, insania hu, dengan air tu tu, lagi jengem jengi shimet. Lagi si em juga kede yang ngasem hal em lang salah itu ay
nagabenta ka jing suk ngiduay nang ka jing pale bagi le ban long mangi kita kinong ra jing suk ki atiara ka jing suk kumbau Francis Assisi uang kutrai tu penlong ina watiara ka jing suk jong ni la haye ka sen tin thele chi jing le chi haga jing tre ta chi haga ji le chi ban we ni le ban long kinong ra jing suk kinong ai jing suk kinong pen suk enero Jesus Christ